أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراي إن شاء الله مسيبة جلبة تدوبة تدير بالإسلام باو يتودي الله هوري نيماجي كو نيميني ان tawata en wawaɗi limude, en wawaɗi moftude, en wawa andugol ko ɗi jelu. Kanko tigi o inni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wose limi nemaji ko Allah nemini en kon, en wawata moftude ɗi, en wata andugol ko ɗi jelu. Nokkugo o inni wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ande de kala nema ko heɓuɗon dey, ande ɗum ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nemini elle nemaji tawata ɗi wawata ko limade, en wawa ande ko ɗi jelu kadi. Si a moƴƴi Allah neminte, si a boni Allah neminte. Siko a julɗo o neminama, siko a kefere o neminama, siko a nafiqijo o neminama, siko a fasiki o neminama. No wonirɗa wo no wonirɗa, nyande bene nyande Allah adday nemaji makko ɗin o tippinay ma. Oɗo Allah himo handi e yettede, himo handi e jarnede, himo handi e weltanede. Ko ɗum haray kankadi ko ɓuri en yawande kon fop ko yettugol mo ngo. Wayni wa qalilun fandi ha fanti min ibadi e jiyaɓe an ashakur, ɓe yettoɓe. Allah mi torikima waɗumen yettoɓe ma, wata waɗumen yeddoɓe ma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah mi torikema wallumen e dow jantagol ma, e yettugol ma, e dow hame wawa moƴƴingol dewe fi rewugol ma. Haray ɓawo mo gaddima ɗo en juuli o wiyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawata en heɓi peewal wo sen iwtiri ɓawo oɗo, in tuti'uhu tahtadu. Tawata siɗe yiɗi Allah kadi ko be iwtiren ɓawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yiɗi oɗo honno. Si tawi ko taga kon fo ko oɗo ɓuranimo, wallahi haray giggol ko haɗo ko oɗo Allah manti o ini wa kana fadlullahi alayka kabira. He Muhammad, ɓural Allah ngay dow ma hingal mawni. Nokgo wa kana fadlullahi alayka azima, hingal mawni, hingal janɗi. Oɗo wiyete Muhammad tawata aljanna on kala heɓoyeyɗo aljanna ko ɓawo ma o iwtira ɓawo oɗo. Allah waɗi en jokkuɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wasallam ka kongol e ka kugal ya rabbal alamin. Ɓawo ɗum ɗo kadi en du'anike ɓeygure makko nden fop, ne ɓeygure nelaɗo nden sallallahu alayhi wasallam hina o ma oɗo e sahabaɓe makko ɓen fop maɓɓe kadi ɓe jetnoɓe jawle muɗum e wonkiji muɗum e ɓeygureji mum fop yarniri ka dina l'islam. Yalla moɓiniren enen e maɓɓe ka aljanna makko ɓurɗo towde ya rabbal alamin. Sen gayni du'anade ɓeɗo fuu ko mbo hikkoten du'anade non ko mawɓe meɗen ɓen ɓe jibinɓe en e nder l'islam. Ɓe jibini en e lawol l'islam. Hiɗen du'ano ɓeɗo, weltano ɓeɗo, jarna ɓeɗo, hattirde e du'anade e hattirde e jarnugol. Sabuna wa mawɗo ala. Mawɓe meɗen ɓen ɓe makay wondema ko toni maɗin ko ɗi ñiddi wo ko ɗi ñiddi ko ɗin ɗo woni ko belƴindotoɗa. Mawɗo ma on no wa'iri wo andi to pellete ko mawɗo ma. Hande kala ka hewtuɗa, ka towoɗa, ha ka yewɗa, ha ka hewtoyɗa. Si a wonu lanɗo, handu mawɗo ma on ko on ɗon hayso lamanoki. Sa woni gando, andu mawɗo ma on ko on woni mawɗo ma, hayso tawi kanko o janga. Sa woni marɗo, mawɗo ma on ko on woni mawɗo ma, haysi tawi kanko o mara. Sa heɓi jahu e teɓɓen jibini en e lawol l'islam, ne'iri en l'islam, ɓe acciti faaleji wondugol e ɓiɗɗo no weli ɗum ko nema non. Ɓe yarli kadi, ɓe jetti jawle o yeri ko ɓe mari kon. Ɓe naɓi en yen jangoy, fiyen faamu l'islam, fiyen waw wongol ko wonɗen hande. Allah men torikema hikkiɓe yeeso ɓen, Allah men tori. Haray ɓawo o mu gaddima ɗo fo inchallahu, hara hiɗen ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo fi alluwal suuma e meɗen wowgal ngal nyande be nyande à partir de 19h30 heure de Paris. Haray hande ko honɗum yewteten ɗo, haray ko fi yimɓe jeeɗi ɗo, en yewtino fi maɓɓe ko feƴƴuno kadi, kono ko wonɗe yiltitanade fi maɓɓe ko fi yen eto ha wonen e ɓe jeeɗi ɗo ɓe fop maɓɓe, ma hayso tawi ko goto e maɓɓe. Ɓe yimɓe jeeɗiɗoɓe ɗo, nyande aroyɗe yawmal qiyama, nden nyande hara mo be ko nafsi nafsi. Hara nene doga ɓiɗɗo, ɓiɗɗo doga nene, ɓiɗɗo doga baba, baba doga ɓiɗɗo. Nden nyande ko kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni.
neɗɗo fo neƴƴeno mari neñande fiyake yonayɗo mo hay goto haajaga e goɗɗo. Nene fotta e ɓiɗɗo muɗum deñande yawmal qiyama o inna ko an yo ɓiɗɗo an a wonino ka reedu an ɗo lebbi 9 ko ɗi en ɗi a woni ko moynaynoɗa mi bambima ka ɓawo an ɗo ala ko mi waɗanarima mino luttiri moƴƴere hon gotum fiyo mi yahu aljanna ene a ɓeydanaylan gotum. ɓiɗɗo on ko honno jaboto nene mum ko an yo nene nafsi nafsi hoore an ko neñande Allah subhanahu wa ta'ala inni yawma la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. hay goto wawata duncanoyde goɗɗo neñande mo be ko wawoyema nafude wo neñande ko sabu golle ma moƴƴe gollunoɗa ɗen ka adna ɗo adata woyde jomi maɗa. joni noon si nden sattende ɗon ari nden ñande hara nange ngen hino yewta ha adda e hoore salaji meɗe yeru embere sogonal. woɓɓe lakkere nden yahay hande hewtaɓe ka holɓu ndere ko ɗon bakkatuji maɓɓe ɗin hatti. woɓɓe yahay ha lakkere nden ko ilata kon araɓe ha ka koppi. woɓɓe lakkere nden aranoyayɓe ha ka keeki. woɓɓe lakkere nden aranoyayɓe ha ka dande. woɓɓe lakkere sonja ngulikin nden ñande ɓe mutoyay e nder lakkere maɓɓe nden yawmal qiyama. nden ñande noon mo be ko honɗum heɓoyta ɗon ɗowdi ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu mri'in kala jiyaɗo tahta zilli sadaqatihi yawmal qiyama hatta yuqda bayna al ibad aw kama qala. neɗɗo fo neɗɗo nden ñande ko ɗowdinanoytamo ko yeru sadaka ko ittaynoɗa kon ko ko huntinta horuɓe fewno ka lewru sumaye ɗo holtinta miskinɓe ittanta anuɓe andeji jonnoyta tampuɓe ñammina wasuɓe ko ɗum tigi tigi on ko ɗum ɗon ƴetta jawdi ma naɓa fi ko wonɗe sonkude e moɗon ɗo ñande be ñande fi julirde musidɓe julɓe tedduɓe ñande joni to waɗa ni joddi aynayno jaga simino anduno na 50 euro mi waɗayno wona 100 euro mi waɗayno wallahi jaga simino anduno joddinin ko ninum baraka mi waɗayno 500 euro mi waɗayno 1000 euro fi ko mi tawa hande goɗɗo darnirtaka meɗen suudu 1000 euro kono pellet sa innama ya ittu 1000 euro fi julire a tawa hiɗi ɗuɗamma ñande hettoyɗe aɗi yawmal qiyama a ninsoyay ko ɗum sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ala hay e goto mo ninsoyta yawmal qiyama wona julɗo wona kefero. ɗum ɗo mapini sahabaɓen ɓe inni menen meɗen andi heferɓe ɓen ɓe ninsoyay ko honɗum hannoɓe wona julɓe ene menen julɓe ɓen gadi ko honɗum ninsinoyta men yawmal qiyama. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si Allah yoɓitoyima moƴƴere 50 euro goto mo adduɗa finde julirde ɗo ma kala ka waɗirɗa e moƴƴere nden a yino ɗum fotata aynay e jaka simiɗo anduno mi waɗayno ɓuri ɗum ɗo ko ɗum ɗo ninsinoyta on tigi. nden ñande noon e o sonja ko jama on dari ɗon fop darete ɗon duuɓi temedere har hay goto susata wowlugol landagol Allah ko fi hon ɗum darnanɗamen. musidɓe julɓe tedduɓe aduna ka wonɗen ɗo konngol ngol Allah ɓuri yiɗugol ngol ko innugol Allah mi bonnima mi torike ma yafola. ɗum no wela Allah mi bonnima mi andi pellet jaako an jeylan mi torike ma yafolan ko mi waɗu mako Allah yafotoma. yawmal qiyama ko ɓuri anyugol fop ko innugol Allah accanan ɗum woloytake yawmal qiyama. si tawi annabi adama baba tagefo ngon fop o suusari tefanoyde tagefo ngon sabu ko ñamuno leggal ngal kon bakkatu hon gotum. si tawi annabi nuhu ko kanko hecci annabaɓen fop o suusari tefanoygol tagefo ngon yawmal qiyama sabu honɗum ko huɗuno yimɓe makko ɓen fof. si tawi annabi ibrahima ko jatigijo Allah o suusarari tefanoygol tagefo ngon yawmal qiyama fi ko ɓe landinomo kon oɗo ko honnuma o inni ko bandirawo am ɓe landimo kadi ko hombo soppiɗi sanamuji o inni ko sanamuru jannuno. si tawi annabi Musa yewtiduɗo e hoore Allah ka hoore leydi ɗo o suusari tefanoygol tagefo ngon yawmal qiyama sabu ko bantino mo wona julɗo tawi julɗo hino haɓidude mo wona julɗo o walliti julɗo o sabu ɗum ɗon tun o suusari tefanoygol yawmal qiyama. si tawi annabi Isa alayhi salam o suusari tefanoygol tagefo ngon yawmal qiyama sabu ko yimɓe makko ɓen rewi mo ɓaawo makko kon tawata hina e yiɗi makko ko suusata nen ñande toɗoygol konngol woko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah waɗi en iwtirɓe ɓaawo oɗo. joni noon si ɓeeɗo fuu suusari nden ñande ko honɗum waɗanoyema ɗowdi ma ndin ko ɗi sadakaji ɗi wonɗa ittude fewnɗo ka suumaye ɗo. ñammina yumma ma ñammina baba ma ñammina bappa e kawu e koto e miññiraɓe e sonnaɓe e fayɓe holtina miskinɓe Allah holtina alyatimaɓe.
tentini ka lewru sumaye ɗo ko ɗum ɗo waɗano yeyma ɗowdi ka nyalade dargal yawmal qiyama nyande tawata jawdi ma ndi nafatama nyande tawata ɓiɓɓe ma ɓen ɓe nafatama nyande tawata gorol ma nafatama nyande tawata deyol ma nafatama nyande tawata weldiɓe ma nafatama hay e hunde wona ko wawma nafde nde nyande si wona konko ardinanoɗa hoore ma ko moƴƴi jente Allah subhanahu wa ta'ala no himo jala yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yukhni adogi koto adogi ɓeygu adogi nene adogi baba adogi gorol ɗum ɗo fop nafarima Allah inni honɗum yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani nden nyande sattay ha sabu ɓe ɓiɓɓe ko woni en soñjude ɗo goɗɗo yeloyto yo ƴettu ɓiɓɓe makko ɓen fop ɓen letteɓe naade ka nder yiite jahannama fi kanko yodaɗo law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi gorol makko ngol fop deyol makko ngol fop weldiɓe makko fop yo ƴette naade yiite jahannama kanko fi yodaɗo hakkende nyande konko satti ɗum ɗon fop Allah inna o marsata o watta honno wa man fil ardi jami'an awa ƴette kala wonɓe ɓen ka hoore leydi min jeydi min jeyda min andidiri min anda ƴette kala ko woni ka hoore leydi ko meƴƴoyon ka nder yiite jahannama fiyo men daɗu Allah inna kalla innaha laza ko nge yiite ɗo wiyete laza nazaatun lishawa ko ñooray ngi guri hoore tad'u man adbara wa tawalla hinge nodda on huccitinoɗo saliɗo inneteɗo fi sabilillahi salo ittugol mahin juulen salo juuloygol itten zakka salo ittugol zakka mahin hajju salo yahugol hajju harata mari feere waɗoye umra salo waɗoygol umra hara hiɗo jogi feere ɗiggan nene e baba ƴagganaɓe yumma ma e baba en ma heɓa jawdi mara hara ɓeeno mapori hara ko 50 euro hum ƴettota buganoɗaɓe subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nden ñande non e o soñja ko woni ɗo kon fop kullu mri'in tahta zilli sadaqati hatta yuqda bayna al-ibad ko ittaynoɗa sadaka kom ko juulaynoɗa jemma ko wallitanoɗa miskinɓe ko dankotonoɗa alyatimaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kala ƴettuɗo hoore muɗum mowli hoore alyatima hara ko sabu yurmede yurmingol mo hay sa waɗanarimo goɗɗum gonjungo ma ɗon go sumoyta yawmal qiyama wona noon fere sa ñamminimo wona noon fere sa holtinimo wona noon fere sa honnimo wona noon fere sa ñawdimo wona noon fere sa ittanimo ande wona noon fere sa yoɓani o alyatimajo ɗo o jangi dina o faami wona noon fere sa yoɓani o alyatimajo ɗo ma o miskinjo ɗo o faami ko honno o wurirta e ko honno mayiroyta moƴƴere muɗum ko andi wo ko wiyeteɗo Allah yawmal qiyama joni noon ɓawo wadde o muqaddima o introduction ɗo fop ko wonɗum mi faala yewtugo o soñjaɗo fop si tagi fo gon soñjike ɗon ɓe yehi ka adama o suusari ɓe yehi ka annabi nuhu o suusari tefugol ɓe yehi ka annabi ibrahima suusari ɓe yehi ka annabi musa o suusari ɓe ari ka annabi isa o suusari ko suusoyta nden ñande o ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi temedere hara mo be hino dari hara a joɗotako a ɓarotako bo be kadi no darori wano tagirano hara hay onti ko teddinano kon foppo hara hino arti himo rondi golle makko ɗen nden ñande joɗatake ƴomminatake ɓaratake walatake ɗanatake ko honɗum danda e ma nden ñande ko golle ma moƴƴe ɗen si tawi ko a juulaynoɗo horaynoɗo hajjaynoɗo zakkaynoɗo jangaynoɗo qur'an ɗoftiniɗo nene baba ittanaynoɗo ande anduɗo anuɗo teddinaynoɗo tedduɓe surraynoɓe fokkituɓe wirtagol oɗo nden ñande konko dareteɗon duuɓi temedere ɗum wa'ante wako juulata fanama alansarama futuroma geeƴe ko ni wa'iranayma nden ñande a santata a so'ata hay e hunde yo allahu newinan en lette makko ɗe yawmal qiyama joni noon e nder ɗum ɗo fop Allah suuto yeyto yimɓe jeeɗiɗo faso yimɓe jeeɗiɗo o inna onon ɗo are wonon ka ley ɗowdi arshi an ɗo on andata ko woni soñja dargal ko homɓe woni ɓen jeeɗiɗoɓe ko ɓen mi faala jantade ɗo fi ujalatin sari'a hara ko yewnugol kadi inchallah mi faalaka neɓude muɗum wo arano e ɓe ko imamun adilun yeesojo nunɗuɗo e hoore ɓe o ardina ɓen nunɗa ara nunɗum tawo ko adada an ardinede ko an e tere maɗen taho jonnita tere maɗen haqqe majje on si hikka ɗon ka jonnita sonnajo ma on haqqe makko on kanko kadi o jonnitama haqqe makko on jonnita ɓiɓɓe ma ɓen haqqe maɓɓe on kamɓe kadi ɓe jonnitama haqqe ma on
ko ɗon on tigi yeesojo on taw iwen ɗon non aren hande kadi sefu secteur iwen ɗon aren sefu quartier on aren ɗon hande kadi gouverneur on e préfet on e sous préfet on aren ɗon hande kadi ambassadeur jo on aren ministre jo on ha hewtoyen hande kadi président de la république laamiɗo ɓeɗo on fop hande kadi sa woni yeesojo ko ɗum woni imamun adilun yeesojo nunɗuɗo e hoore laamateri moɗum ndin oɗo o tawoyte e waɗoyteɓe ka ley ɗowdi arsi Allah nyande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsi makko ndin nden nyande ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kala ardiɗo ɗe mofti an o hoynani ɓe turiki Allah yo Allah hoynanmo kala ardiɗo ɗe mofti an o sattinani ɓe o sonji ɓe o lorri ɓe o letti ɓe o ɓittinani ɓe toriki Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi yo Allah ɓittinanmo yo Allah on sonjumo kadi sabu ko sonji kon mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɗo woni arano on mo be meɗe yo hulo Allah ko tawata ko an jogi konngol sakkitorol ngol ko wiɗa wo ko ɗum ɗon wi'a foti kaka musidal ngal si moɓodiri ko tuma hewtuɗa wo si yewtere nden fuɗɗe musidal ngal si moɓodiri ko tuma hewtuɗa wo si yewtere nden taƴe goto susata taƴugol a hewtari goto susata fuɗɗagol a hewtari haray hulu Allah nunɗa e hoore ɓeɗo ɓe Allah ho jarri borma ardiɗa ɓe hoore mum andu pellet sa tusalu anhum yawmal qiyama Allah landitoytoma fi ɓeɗo yawmal qiyama ko ɗo woni arano on ɓe Allah sortoyta waɗoy ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama nyande tawata ɗowdi wo ala si wona ɗowdi arsur rahman woni go'o imamun adilun yeesojo nunɗuɗo yo Allah waɗu en ɗon woɗiɗaɓo on wa shabun nasha'a fi ibadatillah wo e paykum suka mawnukun e nder dewal Allah ila ka woni to sokun o mawna e jangugol Qur'an no wurira e no mayira e juulugol e jangugol e horugol e ɗoftagol nene e baba hara ko ɗum ɗo woni golle makko o mawna e ɗum ɗo o janɗa e ɗum ɗo o wura e ɗum ɗo Allah ƴettitamo e nder ɗum ɗo kadi oɗo suka ɗo kadi oɗo kadi ko ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗoytamo haray noon enen ɗo fof ko en sukaɓe ni taw ba e meɗen rawnari hoore meɗen rawnari kellal no woodi piiji ɗin fuu haray no timmi ko ya wakkilo fewno ɗo rewa Allah fewno ɗo ha Allah weltanoma si Allah weltanikema luttuɓe fof ɓe weltantoma si yimɓe ɓe weltanikema Allah weltanakima hay hunde nafatama kono si Allah weltanikema hay si yimɓe ɓe weltanakima hay e hunde lorratama ɗiɗaɓo on wa shabun nasha'a fi ibadatillah e suka paykum mawnukum e nder dewal Allah yo Allah waɗu en ɗo tammum on wa shabu nasha'a fi ibadatillah tammu on wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi e yimɓe ɗiɗo yiɗidirɓe hara ko fi Allah worɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah e rewɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah hara ko fi Allah woni ko ɓe yiɗidiri hina fi bonki wona fi hiɓe jeydi wona fi ko ɓe enɗan wona fi hiɓe yuri sengo woto wona fi wallidirgol e hoore goɗɗo wona fi intérêt adna yanko ko ɓe yiɗidiri ko sabu diina sabu l'islam si ɓe moɓodiri ko fi ɗum ɓe yewtata si ɓe serti ko fi ɗum woni ko ɓe yewtata konngudi maɓɓe ɗin ko fi Allah ko honno diina ka yarata ko honno ɓe wallitorto tampuɓe hara ko ɗum ɗo woni ko ɓe yiɗidiri jangen juulen hooren hajjen zakken jantoɗin inde Allah insinoɗen juulen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara nde ɓe fotti o ko ɗum ɗo si tawi kaka téléphone ko ɗum ɗo ko neɓi ɓe yiidade o kadi si ɓe yiidoyi ko ɗum ɗo woni ko ɓe yewtata ko ɓeɗo woni yiɗidirɓe sabi Allah hara naafi ko ne sengo woto men fof ko men africain ma fi men fof ko men guinéen ma may ɗum fi ko ɓa ma ɗum hara o naafi ɓay men fof ko men fulɓe ma ɗum naafi ɓay men fof ko région goto woni ko men ewri la ko ɓay himo yiɗi diina hiɗa yiɗi diina hiɗa yiɗi Allah e nelaɗo Allah himo yiɗi Allah e nelaɗo Allah musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo go o iwno ka makko o iwi e saare himo yahude e saare o yehi haa ka tumbo malay Allah immini malaikajo ari e suura neɗɗo oyni ene ko honto wonɗa yahude womiɗo yahude e ngo hoɗoɗa wo ko fi honɗum womiɗo yahude juuroyagol ɗon musidɗo am momi yiɗiri fi Allah dare nde juuroyagol goɗɗo oyni ene ko fi intérêt aduna ko fi on heɓoy euro ma dollar oyni o ko fi honɗum wonma naɓude miɗo yaade hiwroyoygol mo liwaji hilla ɓay miɗo yiɗirimo fi Allah on say malaikajo wonnoɗo suura neɗɗo on o inni awa min ko Allah nulilan wo ko yomi yeetomo Allah yiɗirima sabu on mo yiɗirɗa fi Allah a yiɗirimo fi Allah Allah kadi yiɗirima fi makko kadi ko ɗum si goɗɗo innima hino yiɗuma ko ya innu ahabbaka allazi ahbabtani min ajli yo Allah yiɗire sabu on mo yiɗirɗa lan sabu muɗum hande kadi ko ɗo woni tataɓo on
ɓe Allah ɗowdinoy daga ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsu rahman. Yo Allah waɗu en yimɓe yiɗidirɓe fi Allah. Ko andirta non goɗɗo himo yiɗirma fi Allah ko tawata hara kala ko o jogi kon ko jeyi kon ko an jeyi foppo hiɗon kafi hara hay hunde ko suuɗay ma ala. Ko andirta goɗɗo himo yiɗirma fi Allah ko ñande wowluɗa ko tawata welatamo hara o añirtama fi ɗum. Si goɗɗo yiɗirima fi Allah tawi ñande tawata pehe moɗon ɗen ra'ayuji moɗon ɗin pehe mon ɗen wopodiri wo on haɓay nde ñande haray na fi Allah o yiɗirnoma ko yiɗirnoma ko ɓay hari hiɗa bambandemo e hoore ko faala kon. Ɗum ɗon na giggol fi Allah. Oɗo woni tato. Nayaɓo wonɓe Allah on ɗowdino daga ley ɗowdi arsi makko wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. E neɗɗo tawata ɓernde makko nden no yowiti e tottoygol farillaji ɗin foppo ka juulirde. Sago makko waƙtu hay e goto o juulata ka juulirde. No wodi woɓɓe non waƙtu hay goto juuloyta ka juulirde. Ɓeɗo no serti honno musidɗo haray a perdi moƴƴere molanande. Moƴƴere molanande ko andi perdi on no fotata wo ko subhanahu wa ta'ala. Jon noon si tawi hara hiɗa yiɗi hiɗa lerɗi tottoygol farillaji ɗin ka suudu Allah, oɗo kadi Allah ɗowdinoyte nden ñande ka ley ɗowdi arsi makko. Neɗɗo so salligiki ka makko ha o gayni o moƴƴini salligi on o yalti ka suudu makko yaltinari mo sina fi yewgol tottoygol farilla Allah on juuloygol ka juulirde kala teppere nde o towni o montante bakkatu kala teppere nde o wallinoy o ɓantane darja ɗum ko hande o hewtoy ka jamiw. So hewti ka juulirde fodde himo nder ton o lorrari goɗɗo salligi makko bonari halay malaikaɓe no wi'andemo allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi. Allah men torikema yaafomo, Allah men torikema yurmemo, Allah men torikema jaɓanmo. Ko ngol gimol ɗo malaikaɓe waccirayma fodde hiɗa ton a lorrirari goɗɗo konngol a lorrirari goɗɗo kuugal a lorrirari goɗɗo koye téléphone hoye arko e fewnɗo hara no soda no ciika no dérange yimɓe wonɓe e juulude ma wonɓe e jantade inde Allah. Oɗo woni nayaɓo on. Jowaɓo on ko hombo wa rajulun zakara Allahu khaliyan fa afadat aynah. E neɗɗo jantiɗo inde Allah ma inde Allah jante o hula ha o wulla fi mayde wowle o wulla o janga qur'ana o wulla ma qur'ana jange hara himo jenti o wulla o anda pellete o mayay o wulla o yiya pellete o andita fi lette yawmal qiyama o wulla o andita fi aljanna o suno so heɓoyay ɗum. Oɗo woni jantiɗo inde Allah ka weddi ha gonɗi yalti ka gite makko. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kala yitere wullunde fi Allah hara ko fi Allah nde wulliri ndeɗo Allah harminani jom mayre natoygol yite jahannama. Si tawi noon jangete a wullata wajete a wullata battinta e ma hay e hunde ko wajilat qulubuhum hara ɓerɗe maɓɓe ɗen hulata ɓalli maɓɓe ɓe ɗen kadi ñirɓata hara iman on haray hino manki. Ko oɗo woni jowaɓo on ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsur rahman. Yo Allah waɗoy en ton ya rabbal alamin. Njeegaɓo on musidɓe julɓe tedduɓe wa rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah. Gorko ma suddiɗo gorko on nodda sonnajo on fiyo ɓe bonitu ma debbo on nodda gorko on fiyo ɓe boniɗu sifa jarrabuye ko annabi Yusuf alayhi salam heɓuno kon. Gorko on inna min dey miɗo hula Allah ma ɗum debbo on inna min dey miɗo hula Allah mi waɗata kon ko boni ɗon. Ko acciri ɗo ko fi Allah woni ko acciri Allah ko yoɓitiroytamo ɗum ɗo yawmal qiyamati ko ƴettoygol mo waɗamo ka ley arsi Allah ka ley ɗowdi arsi Allah subhanahu wa ta'ala tawata nden ñande ɗowdi wo ala sina arsur rahman. Ko ɗo woni jeegaɓo on. Yo Allah hiw en o reena en o hiwa sonnaɓe meɗen o hiwa neniraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e ɓiɓɓe meɗen ya rabbal alamin. Jeeɗiɗaɓo on e sakkitoro on ittuɗo sadaka sakkiɗo o itti sadaka o suuɗi sadaka on o jonni hanaɓe jonnede ɓen hara ngo jungo nano ɗo andari ko ngo jungo ñamo ɗo woni ko okkitiri hakke ko suuɗi mo fi wata o waɗiri yiingo hakke ko fi ko suuɗi ngo fi ko mawɓe makata kon hara ko ɗum ɗo woni ko o waɗiri. Oɗo kadi o tawoyte ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsir rahman ñande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi makko ndin kanko tum. Haray noon musidɓe julɓe tedduɓe haray ka ittugol sadaka ɗo Allah inni piiji ɗiɗi in tubudu sadaqati fa ni'imma hiya. Som feññini
si tawi patron kan no wawi feññingol fi encourage gol woɓɓe go kan no ɓe waɗira kono noon wa in tuhfuha wa tu'tuha al fuqara son suuɗi noon on jonni wasuɓe ɓen fa huwa khairul lakum ko ɗum ɓuri e moƴƴude siɗa okkude goɗɗo hara ko personnel ko ñaama ko holtira ko ñawdo haray suuɗu jonnamo ɓay ko kanko tun concerné amma si tawi koko fof kafi ma waɗugol fi juulirde ma fi waɗugol fi lekkol ma fi koloyru ko wiyete sadaqatun jariya ɗum ɗo hiɗa hani feññingol fi yo woɓɓe kadi yi'u anda hino waɗe woɓɓe kadi suusa kadi waɗugol ngol kadi hara na e yingo hara anni e ma on no moƴƴi ko fi encourage gol woɓɓe lerɗina woɓɓe kamɓe kadi no ɓe waɗira ɗum ɗo haray hino dagi haray bandiraɓe tedduɓe neniraɓe tedduɓe ono wonɓe landarude fof mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala feƴƴinoyɗe nde yewtere ɗo yo Allah tawnumo e nder e ley ɓemɓe ɗuwoyteɓe ka arshi Allah yawmal qiyama kala ndaruɗo nde yewtere ɗo o gollitiri gotum e majji yo Allah ɗuwoymo ka ley arshi Allah yawmal qiyama jon noon ko honɗum woni natija o résultat on nafoore honɗum heɓuɗen e bayana on e darso on e alluwal sumayengal ko ya ndaru ɓeɗo jeeɗiɗo ene est ce que miɗo tawa e ɓeɗo ene komi yeesojo nunɗuɗo ene cuka yagal angal fewnɗo koye nder dewal Allah mi woni ene fewnɗo ɓernde anden no lerɗi e juuloygal ka jamiw ene fewno ɗo miɗo janto inde Allah ha mi wulla ene miɗo mari momi weldiri fi Allah ene bone présentike yeeso am mi sali waɗugol ene miɗo ittude sadaka mi suuɗa mi jonna hanaɓe jonnede ɓen ka miɗo wallitade fi nokkeli ka Allah rewete si tawi hiɗa mari ɗiɗo wi alhamdu wa shukru lillah toroɗa Allah yo Allah tabintine e muɗum ha ñande o yettituma si tawi a ala e nder ɓeɗo fof inno inchallahu ila hande minani jaka nelaɗon no maki sabu atun yuzilluhumullahu tahta zilli arshi yawma la zilla illa zillu yimɓe jeeɗiɗo Allah ɗowdino yeyɓe ka ley ɗowdi arshi makko ñande tawata ɗowdi o wala sina ɗowdi arshi makko rahmanu on mi etoto mi tawe e ɓeɗo haray ɗo bayana on o nafi harana innugol wallahi ustad abdallah no wawi wajagol hay hunde ɗum ɗo nafata ko ya innu mi nani hande hiɓe inna ɗum ɗo hino moƴƴi hari mi ala wadde mi waɗay mi nani hiɓe inna hande ɗum ɗo moƴƴa ila hande hari miɗo wadde mi accay ɗon haray wajugol ngu nafi si wona ɗum mantugol ngol tun kaari no wawi yewtere la yusmin wala yuhni min ju yo Allah waɗu on ono wonɓe jentiɗe jentoytoɓe ɓen ɓe hino ɗo jentito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe nafitora mi toriki Allah min yewto ɗon yo Allah waɗanan hara ko fi Allah mi yewtiri o waɗa ka mandaki am moƴƴo ñande surroɓe ɓen arti haray o weltanama onon wonɓe wallitade fi nokku meɗen on juulirde meɗen nden yo Allah hollu en timmode mayre on ɗo e sumaye on lannude si muuyowo o muuyi haray en jango si tawi jon jango jaɓi si tawi ko aksu muɗum yo Allah taw o yaafike wonkiji meɗen so yettiti en mawɓe men fati ɓen fappo yo Allah hon yaafoɓe luttuɓe gurnan yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen onon marɓe jawle mi toriki Allah yo Allah ɓeydan on onon ɓe jogaki mi toriki Allah yo Allah okkor on onon ɓe mara kaydiji yo Allah okkor on kaydiji wonduɗi e nafawi barki onon marɓe kaydiji yo Allah nafir on ɗi waɗaɗi rewirɗi Allah mi toriki Allah onon marɓe andeji yo Allah ittan on andeji sabu teddugol ndu lewru sumaye no luttiɗo 15 à 20 minutes ko leer ka du'a jaboto mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala leydi meɗen ndi lagine yo Allah ɓeydi e moƴƴinande ndi yo Allah moƴƴinan e lagine moƴƴina dendagal leyɗe julɓe ɓen foppo ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore en lamɓe fewɓe lamɓe nunɗuɓe feppindinayɓe laamateri ndin foppo ya rabbal alamin mi toriki Allah kala jogiiɗo anniye moƴƴo fi moƴƴingol lagine fi yo ɓiɓɓe lagine wonu nene goto baba goto mi toriki Allah yo Allah wonu ballo makko kala jogiiɗo hara hila ɗum ɗon yo Allah sanso anniye makko watta ɓurɗo e moƴƴude si tawi Allah no andi ka garda makko wirningal na sansowo yo Allah dandu en bone makko ya rabbal alamin mi toriki subhanahu wa ta'ala kala moƴƴere ko woni e nder ndu lewru sumaye ɗo ko Allah woni okkowo hawrindinayɗo e sawaba yo Allah hawrindin en e sawaba mi toriki Allah kala kambaji ko woni e nder ndu lewru ɗo no kambana kala mo sumaye tawi ha yehi hara o yaafaka yo Allah dandu en tawede ɓen ɗon yo Allah waɗu en wurnitayɓe ɗi jemmaji jemma ɗaɓɓaɗon e nder ndu lewru jemma laylatul qadr yo Allah hawrindin en e makko innahu waliyu zalika walqadiru alayh fama kana min tawfiqin fa min allahi wahda wama kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa a'udhu billahi an uzakkirakum wa ansa وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأبرون به إلى الجنة وأقذف في نار جهنم والسلام عليكم
wa rahmatullahi wa barakatuh.